I tū Dion Williams ki mua I te aroaro o te kōti ārohe o Manukau I te rānei. Ko rāua ko te umanga o Wiremu Asphalt Contractors, te hunga kua hāmenetia nei, whai muri ho I te matenga o ngā tāngata tokorua I te marae o Manurewa I te rātau. Kaya Irena Smith, ngā whakamārama. Koinei te wā tuarua kua tū a Dion Leafy Williams ki mua I te aroaro o te kōti ārohe o Manukau. Ko te whakapai kei runga I iaia, kaore I pai āna mahi I te wāhi mahi, kia kore ai tētahi atu e whara. Ko Williams me te kamupene o Wiremu Asphalt Contractors te hunga kua hāmenetia, whai muri mai I te matenga o tētahi tokorua I te marama o Pipiri I te rātau. I te kawea tētahi whare I te marae o Manurewa ki wāhi ke, ka taka atu ki runga I a Marsh Peihopa, raua ko Waipeke tūpaia. I tai mai ngā whānau o ngā mārurenga ki te kōti. E papua ke te riri I Wainganui I ngā whānau me Dion Williams. He marama te ketea kei te ngau tonu te mamai me te riri I a rātou. I riro ma tētahi āpiha o te kōti te rongo mau e hohau ki Wainganui I a rātou. Ko te tono a te roia a Paul Burridge I te rangi nei, kia hikina te whakawā. No te mea kaore anō te roia mo te kamupene ki ari te noa. Hei te tuarima o haratua ka mōhio tātou, mena e whakai ana, e whakahe ana rānei ngā rōpū whakangungu ki ngā whakapai. Irena Smith, Te Kairere.